ji bo zaniyarên zêdetir li ser rewşa Kobanê, Rojavayê Kurdistanê bi şêweyekî giştî ew hewlên ku hene ji bo dirêjkirina agêrbestê û dawî zanyariyan min mêvanekê berêz Perwîn Yusuf hevserûka PYD ku ji Qamiş û Dêdgelme dabîtin. Berêz Perwîn xan, roj baş, tu bixêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê ji rewşa Kobanê dest pê bikin. Dorpêçeka tund li ser Kobanê heye. Hewlên we çi ne ji bo helgirtina vê dorpêçê? We çi hayş rewşa Kobanê heye? Roj baş ji bo we ji bo hemû bînerên Kurdistan 24 rastî jî daxuyaniya we jî ew raporta we jî rastî jî gelek balkişan de niha rewş li Kobanê rewşekî xerab de tê derbazkirin. Hewldanên ku têne kirin ser esasê ku em bikarbin memerekî mirovayî bidine vekirin û vî gelî ji wê karîseta mirovî bidine rakirin. Gelê Kobanê bi berxwedaniya xwe tê naskirin, gelê Kobanê bi hevgirtina xwe tê naskirin, gelê Kobanê pêşengtiya destpêka dawîkirina Daişê û hişmendiya Daişê kir û gereke Kobanê îro niha bajarekî ji bajarên di rojlata navîn de pêşketî ji xizmetguzarî û ji imkaniyat û ji derfetên ku jê re gereke cîhan jê re teqdîm bike. Îro cîhan hemû minedarê Kobanê lêbelê em dibînin bêdengîkî mezin heye. Ji xwe raporta heyva sor jî îro daxuyaniya xwe dan û 4 zarok bi ji sermayê wefat bûne. Em bêjin dayîkê nexweş hene. Rewş gelkî xirab e, rewş yanî îdî rû li pêşiya karîsetên mestir digire me. Mijar ne tenê kelûpermijar, rewşa cemedekî zêde heye, rewşa mazot tê seknandin. Em bêjin gelên hewîrdorê ê gund hatine bajêr kom bûne ji bo jî em bêjin zehmetiyê gelkî mezin tê jiyan kirin. Nav vê zehmetiyê de li kêlekê şûna bibine alîkar em dibînin bêdengîk heye, bêbawerîk heye. Yanî memarek jî ve bê berê xwe bidê reqayê bêje. Eger Kurtî yanî hiç hîviyek heye, hewlek heye di rojevê da, di çend saetên dahatî da, di demên dahatî da ku ev dorpêçe li ser Kobanê rabe, yanî tiştek heye yan ne? Yani soz hene lêbelê heta niha tê baweriyê me bi van hêza jî nayê kirin. Ji ber her tim soz didin lêbelê di dawî de şer û pevçûn û bi sozê xwe pêk naînin. Lêbelê soz hene bi demeke nîzik de korîdorekî mirovî werê vekirin. Lêbelê ew jî em nikarin bawerî bînin ji ber ku mijara korîdorê jî dema werê vekirin ned aliyê Rojavayê Kurdistanê bê wê aliyê Reqayê de bê û bêbawerî heye wê çawa bi gelê miletekî Kurd yan jî kesayetekî Kurd berê xwe bidê Reqayê. We hewlek nedaye Perwîn xan digel Herêma Kurdistanê ji bo vê çendê alîkarî bi rêya Herêma Kurdistanê biçin Bakurê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê derbasî Kobanê bibin? Rast e ji xwe xêrxwaziya Berzanê jî li vê derê hev çend rojê xwe derbasî herêmên Rojavayê Kurdistanê bûne. Bu are têkilî û danûstandin têne kirin ku ew jê rêkî bidine vekirin. Ew derbas bibin û gelek rêxistinên ê mirovî hene ê jêr dibêjin Silmil Ehlê wan jî soz daye birêka Bakurê Kurdistanê re derbas bibin. Zor baş e. Perwîn xan em bêhne ser rewşa giştî. Hindizanin agiribest îro bi dawî dibe li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyayê. Ev agiribeste yanî dihêno kirin yan ne? Rast e em li wê hewldanê ku gereke werê nûkirin mijar ne agiribest gerek temamî werê seknandin. Yani agiribest êdî çiyê bibe mijarên diyalogê dest pê bikin. Hewldanê me li ser vê astê ne vê çarçovê de ne. Yani em 4 roja wele mehekî wele dima her milletê wê nav metirsiyê de bê. Ji bo wê gereke wekif itlaqê nar şamil li ser erdê werê çêkirin. Her kestek di mewduê ku heynî de werê girtin û rê li pêşiya danûstandina werê. Yani ev mijara sîlah û mijara kuştinê û mijara gevxwarinê tê bixware ti çareserî nanê ji xêrî kuştina mirovan û dihayê ji sivîlan têne çêkirin. Ji bo wê hewldanên me danûstandinê me bi taybet civîna ku li hewlêrê jî hate çêkirin li ser wê me esrar kir ku gereke seknandin ji temamî ji şer werê çêkirin. Êdî mijarên pirsgirêk jî derbikevin biriya danûstandine, biriya qerewatin vekirî gereke hebin û lê ku derê pirsgirêk derket mubasher ji her du aliya mudaxele werê kirin û rê li pêşiya şeran werê seknandin. Zor baş e. Kewate peywendên we digel Şamê hene madem. Eger peywendên we hene di çi azdane ev peywendiye?
قد پەیوەندی بە شامێرە تونەنە ئەو ژی بریا ناڤنکارە و بریا باشووری کوردستانینە. زۆر باش ینی هین لەسەر خەتێنە لەسەر هێلێنە ji بۆ vê çendێک ev agirبەستە ینی berdewamî hebîtin agirبەست berdewamî pê hebîtin bi rêya peywendiyan dibîtin mane rast e danûstandin navinkar hene û em biriya wan danûstandinê dikin ku ev şer werî seknandin. زۆر başe de çav li ser civîna hewlêrê bûn ya herî dawiyê ku duh pêr birêve çûbû pênşemê birêve çûbû li hewlêrê di vê civînê de çi hat gotin çi biryar hat dayîn يعني او لسر او اتفاقا اجدي او بخالن اجدي مهي لسر وي نقاش و دانوستاندن هاته كرن دوي چارچوبه ده کو شر وري سكناندن مجارن گرتي و ديل گرتن و زندان داعش هاتنا نقاش كرن شاورن را كرن او مجار حمتن نيرين گرتن بو لبل اتفاق اساسي گرك الشامي را وري چي كرن نيرين ما گرتن للشامي گرك برسبك هاتبالي حتى انها كو برسب نهاتيه معناها خوانا ارينيه يعني ام نكارن اريني بن چقاسی جی کو داریه تنبارک جی و دا مجار دمله مده جی ارینی مدید او دانوستاندن لبری حتی نها ببرسب یعنی اعلانا و اتفاقی نهات یکرن معناه خوا دشامه دا دیسا اصرارا شرب دوام ببی وری کرن زۆر باشە هینوەکە هەسەدە یان بژن وەکو پەیەدە و هێزێن هەسەدێ ئامادەنە پابندی ڕێکەفتنا هەژدەی مەهێ بن وەکە خوا یان هیچ خاڵێک ji vê rêkevnameyê hatîne civcîkirin تê xal nehatine pêkanînê dema em dibêjin diyalog dest pê bikin li ser wê belgeyê em dikarin bibe wesîqekî û danûstandinê yani ew gelek xalê wê em pê muwafiqin û em dikarin ku destpêkek jê danûstandin li werin dest pê kirin. زۆر باشە پەروین خان تەتافنا خۆدا گوت مەچ پەیوەندی دیگەر شامێنینە بڕێیا باشووری کوردستانی مەبەستە هەرێما کوردستانێک و پەیوەندی هەنە ji بۆ سەکناندنا شەڕ و ئیتر بەردەوامبوونا ئاگیربەستێ هەناف ڕۆڵا هەرێما کوردستانی تایبەت جەنابێ سەرۆک بارزانî چاوا دبینن divê rewşêda ku berdewam li ser xetiye digel lanê Emerîkî ligel lanê Sûrî lanên din ji bo vê çendê ev agirبەستە parastî bîtin û xuşk û birayên me yên Kurd li Rojavayê Kurdistanê parastî bibin باشوور کردستان تایبەت هەرێما کوردستانی گشتی جی عمقی کوردستانیە ئەم لە جهێکی پیرۆز و کەد و خەباتە کو تێکردن ئەم پیرۆز دبینن هەمە هەولدانن برێز مسعود بەرزانی و هەموو ڕێدارن هەرێما کوردستانێک و ji destpêka şer dest pê kirî heta niha hemê hewldana dikin ku şer bidine seknandin û statûa Rojavayê Kurdistanê werî naskirin cihê spasiyê ye cihê rêzgirtinê ye û berê de jî me gotiye wek Başûrê Kurdistanê emqê Kurdistanê û ji bo wê jî xebatê têkirin di wê çarçovê de xwedî derketinekî Kurdan ji bo Başûrê ji bo Rojavayê Kurdistanê hem gel û hem jî rêdar hemê bi hev re Başûrê Kurdistanê li kêlekê mesekinin û ew cihê rêzdarî û cihê spasiyekî mezin e yani gelê Başûrê Kurdistanê dohmedît hemû qada meş bû mîtîng bûn û berxwedanî bû ji bo ku mafê gelê Kurd di Rojavayê Kurdistanê werê parastin em minnetdariyê xwe û spasiyê xwe bo Başûrê Kurdistanê dişînin. زۆر باشە پەروین خان te jî got ku niha hindek rêkeftin hene ji bo dirêjkirina agirبەstê û di heman dem de hin jî dizanin ku zîndaniyên Daişê ji Rojavayê Kurdistanê li Sûriye tên veguhastin ji bo Iraqê piştî temambûna van zîndaniyan û zîndan ji destê hêzên Hesedê bên derxistin yani we tirsek gumanek heye îtir êriş dest pê bikin ev û yan hêzên Erebî derbasî nava bajêrên Kurdî bibin يعني روجا إيريشا حتى نها أرمانج أوكو هريما ما آلوزي كي مازن درباس ببي جبوه جرك أم جبوه دبيجن نفس سفربري وجرك جر إيدي هاي وان جوهبن أب داعش سينورا ناسنا كي عابر الحدود جبوه جي هشمندي كي انتقام دسري وان دايا بكي جان ريش خورا ببينن وهيريشي هريما ما بكن جبوه أم دبيجن جلما إيرو حمد روشا باراستني دنا وما ترسي أوكو درباسي هريمه ما بن انتقامات مجار نا داگر کرنا آخیا مجار انتقام و کشتن و تقینا بدنا چکرش بوی گلی ما گرک اشیار به گلی ما گرک نهلک و کسایت غریب درباسي هريمه ما بهم سينوري خو باريزن وي چارچوبه پاراستنه دبن گرک ام کواته هندوی باوریه دانه کوچک دست هزن حسد دا بمینن شو بو چند روپرو هیچ کمال کوجیه کی نبن
يعني هسدا کو ام به سالا پاراستنه به دسته هسدی ده بمیننج بو پاراستنه آخامه لیبلی وی دکنه پرزگره گلی ما ایرو هر کسی دروشا خو پاراستنه ده هر کسی ایدی بوا هسدا یعنی بو ویجی ایدی چاره نینه کو ام بیجن مجار هسدا یعنی گل همو ایدی بوا هسدا دروشا پاراستنه ده. باش هند خوازن چه جوره سیستمک هبیتن جبو روشاوای کردستان یعنی کو دور بنج مترسین کمال کجی دور بنج شر و پفچونان خوازن چه جوره سیستمک هبیت يعني هرم روجاوای کردستان گرکش هرم کی کردی به کرداتیا خوب پاریزه جغرافیا کردستان ده روجاوای کردستانی نوی وندا کرن تایبت مندی روجاوا گرک وری نقص کرن جبوه ام کار و خبات ده دوی چارچوبه ده زاروکن هرم کرد هرم خوب پاریزن و کرداتیا خوب پاریزن زمان کردی وری پاراستن چاندا کردی ریوبری کی سیاسی یعنی مافی کرد سیاسی گرکت هرم مدورن ورن تثبیت کرن کار و خبات مجال سیاسی ده و مجال دیالوگ ده دگره که او خالن کو بحثا مافی کرده دکن گره که ببین مافی دستوری ده دستوری ده باش ورنه پیکانین بویجی ام دویجن هرمی ما گره که به هرم کردی ورن ناس کرن ورنه دیتن تمام پروین خان حکومت شامه دبیجیتن دوید کرجی باشداری ده حکومت شامه دا بکن تر پارێزگارێکی ji bo hesekê dabinin û cêgirê wezîrê bergirî ez barim wezîrê navxwe ev jî ji bo Kurdan danîne yanî hin amade ne kesatiyan diyarî bikin ku beşdarî de hikûmeta Şamê da bikin yan parêzgarekê dabinin ku ji alî hikûmeta Şamê ve bê pesendkirin نها ام روجاوای کردستان پارچک جی سورینه ام هم ولاتی وی سورینه دم اکو سیستم مگد سوری وری آوا کرن گرک ای کل جهه مد ناوری و بریا سوری ده جهه بی ده همو هیکل دولت ده گرک هبو ناگل کرد ده بی جبو جی ام آمدن متجاره خوش بو ریو برنا گل خوا ما گافاج دنا آبیتیه لیبری ام ده بیجن اف مافو اف دیالوگ نقاش و اتفاق ام بگن گرک ببن خالن دستوری ده دستور دورنه تثبیت کرن جبوی هولدانی مدوی چارچوبه ده ام آمدن ام نه ام گاوا پاش دنا بیجن یعنی جبو ریو برناگر جبو کو ام پارچه گیجه سوری بن ام هم ولاتیا سوری کو سوریه کی دموکراتیک د ناو دولت ده هولدانی مو تکوشینا مش بو گهرتن و گهرتن دمجاری قانونی ده دمجاری دستوری ده ام بنا ده بکن عنجا کو ام ناو حکومت ده بن حتی ام بکارن وان گهرتن بدنا چیکرن حکومت کی بیک آلی خبره به و نکاری مافی ما بده عنجا خبونا گلی کرد ناو حکومت ده و بکار بکو ام بیجن راست راست مافی گلی کرد ایشید گلی کرد زحمتی گلی کرد ناوی حکومت دوان گوهردنا چی بیش بویجی ام آمدنا ما تجاره خوا طرفی کی جنه دیتی و ام پارچک جسورینه حکومت سوری دما رسمی وری آوا کرن میجی خود ناو ده بگرن جبران تمام زۆر باشە پەروین خان داوی پرسیارە من لەسەر هێزên هەسەدەیە ینی بەریا ئێرشا ئارتێشا عەرەبیا سووری بۆ سەر هەردوو تاخên ئەشرەفیە و شێخ مەخسوود هێزا هەسەدە ینی زێتر ji 100,000 ئەندام هەبوون 100,000 چەکدار هەبوون ینی پشتی وان ئێرشانە و ڕادەستکردنا دێرحافر و بەردەوامبوونا ئێرشên wan ینی tiştek hê dibêjin hêzên hesedê ینی hejmara wan gelekê kê bûye tinê Kurd mayne niha morala hêza hesedê çawa ye aya endamên wê kêm bûyne ji bilî Kurdan hîç pêkhateyeka din niha di nava hêzên hesedê mayne راسته يعني شركي مزن بود ناف شهر دجي قاسمة باجار وندا كرن ام بيجن شهيد ماجي برشي بون جالي هسده دج بويجي يعني نا علي دما كنت تبي شركي دبت سابق خسارة جي دكش بويجي بلكي دالي شهادات وقرباني كوما داينا جالك زي دبون لبري جوان روجا ده تبريبونه كي خرجي جالي كردا دج بو هزا هسده ده هاتا چيكرن بو يعني ام بيجن علي هجماري ده آنها هر کسی که دناف خبات و ناف کار ده موضوع خود کار دکه اندی کم بیشن هجمار کم بویه یان جی زیده بولی بله والیا هی راست راست جوانه ما او والی داگرتن گلی ما سفربری ده برسوا خدا و تبلی هزا حسده بون جبوی بلکی به تمامی گشتی هجماره کی مزن جپیکاتین عرب ده دلی بون یان جی افروش دما کو مجار بو کرد و عرب خدانا طرف گرتن پرانی خوینها کرد مانه لبله ام نابجن همه عربا ویرنگی پیشتا خدانا قصده لبله حتی نهاجی گلک
بکاته عرب دناف حسدی د جی خود گرن بر خدانی خود نمشاندن ای ولات پاریز ای به اخلاق خو ای مبدأ خو بگریدای حتی نهار و جبرکی هندک جیبن لبلی هند ناف قصده ده بکاته عرب هنه زۆر باشە دەستێتە خۆش بن بەڕێز پەروین یوسف هەفسەر و کاپەیە دێکوژ باشەڕووکێ قامشت گەلمەدا بۆ گەلێکی سوپاسین هەر هەبن